Federation of Homi gi Maikei Digging a press conference amada Tronglaobi gi pikliba angang ani amadi Litan da Tangkhul gi miyoi ani hatpadu PS Haukip amadi Thanglian Pau Guiti nani Federation of Homi 3rd May lisingani gi kungo humdoi digi ngasi fau sangsilakhiba mihat mipun yumai thaba crime khudimak singasi KNO gi president PS Haukip amadi ZRO gi president Thanglian Pau Guiti gi police makhada satakhibani mihat asi makoi gi separate administration amasung separate state phangnanaba mitei amadi nagada makhoina thadokpa miyoi khrana satakhiba crime singni saisa kayagi ningtambagi puwari gi sagon naraglaba iramdamasibu mase tananaba makoi gi oiba kokijaugi state ama phangnanaba India government amadi Manipur government ga su sign taunaduna sai kyasi makoi gi pangal semgatuna lakibani KNO gi president PS Haukip Myanmar gi Somra Treki Mongloi haiba khuldagi Nagaland matam khra saidanglaba matungda Chusampurda laktuna Zeliangam di Kuki Nation haiba laidik ama semjin sajinduna Manipur si Kuki singi mapa mapu singi horak phamni haina isinduna horak liba Kuki youth singbu pangthanduna Kuki len gi map yaksinduna lamdam asigi yellow misingda landa halakhibani ZRO gi president Thanglian Pau Guiti masamaksu English ngamaga samapan ga maudrada kazang constitution da zomi National Congress da vote leptuna MP oiraba matungda English ngamaga samapan ga maudraga mangada Loan Huranduna, Manipur Ngamkai Lansinduna Chuchampur Laiduna, separate administration demand Tanduna Lakibani. PS Haukip Amadi Thanglian Pau Guite foreigner ni, Myanmar citizen ni, Kangna Manipur government Padri Wigi Maram Karikino. India gi Minister of Home Affairs MSA notification number SO 3998E dated 01/09/2025 under section 23 of the Immigration and Foreigner Act 2025 na state government da foreigner sing khandokpa amadi maramda halankinabagi power khudimak sinaba laikre MIA na PDB state ki power adu sejinaduna mihat mipun chathariba KNO gi president amadi ZRO gi president bu khudakta phaduna logi matungina serak pigadabani loinana aikhoi masial onsinaduna akan aring singnabana yeknaba singna harawi masi khangna kokizau theory sing maru phangna muthanaba maikei da khongjang phoktriba phawba walking day ni suti oileroi haibagi notice thulakre amaromdana Kuki National Organization Government of Kuki State haiba General Headquarter dagi ni haiba clarification ma thamlakli hairiba clarification asida pallibasidi Kuki National Army Burma KNA-B na clarify tawduna hairi madudi video ma hauji social media singda viral oirakliba do sakhangdaba mamit khumjenduna thamliba youth singadu makhoi India da leiba Tangkhul singna KNA-B ge member singi makhoina civilian singda attack tawnaba lakpani haiba aranma propaganda sandokle haiba wapham asini hairi video astusu aran boina KNA-B gi lanmi sing hatle haibisisu aran mogwapum amani haina singdurakli makhata na KNA-B na haijari maduni mako India manungda leiti Burma manungda leiba Punjab ga loinana hariba video dida uriba KNA-B gi kedar sing haina selbe uniform adu malamasum kamzong gi Tangkhul naga khun singda landarakhi sagol senumiki numiyung ba matungda sina kaithel sana kaithel kun gi misam sing akan mamongna nongmai masum bong gi landa mayurakhi thawdo oduda Sihangam rongsung kau masagi sei kunga tere surbana hama sokpadagi district hospital urkulda lekanaki thawdo the working committee of Tangkhul naga long akan maung na kandem tawbaga loinana pangdabigi thawong ni haina kana yaning daba phongdorakli misam da khut thabigi thawdo the line lobus yaro hedi haukiba tha ahum lo masi Kuki su kedar sing urkula masum kamjong de lariba Tangkhul naga sing sathina saithing piduna lakli miyam aki tujungbaga loinana awaba kya mayunari Yaulen, Mongkot, Sepu, Sangkai, Thawai Kuki, Zalenbung, Lamlai, Singpai, Molen, Kamsai, Songpel, Komonom, Shizang, Leplen, Songmun, Molam, Bungpi, Hais Langzol, Molnom, Molsohoi, Paswong Amasum, Dongsum na Singba Kuki, Kun Singna Ngaklopi ba Kuki militants na National Highway 202A da miyam maning makataw na sa takusin tawda ating bapido na lakli. Samzaraba passengers sing fawa miot minay sa thaba gari sing lagi namnuna sian khaiba misam gi gari sing da ambush tawbuna sing bathawdok kya National Highway 202 the left na sa taduna lakli
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯅꯪꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯈꯠꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥꯂꯣꯡꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ 69 ꯒꯤꯒꯥꯋꯥꯠ GW ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯌꯣꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2015ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯊꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯠ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯂꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯌꯣꯟꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ